twongeye kubaha ikaze abakunzi b'Ikirura TV1. uyu munsi ni na gatatu itariki 8 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026 muri studio muri kumwe n'abigizi Justin ubwe kubagezaho amakuru yo muri iki gitondo cy'uyu munsi wa na gatatu. Amakuru yacu tugiye guhera muri teritwari ya Haut Plateau mu mujyi wa Minembwe n'inkengero zigize uyu mujyi wa Minembwe, tuze kwerekeza ku ndondo ya Bijombo turebere hamwe umutekano muke ugaragara muri biriya bice bitandukanye by'indondo, ndetse turaza gukomeza n'indondo ya Rurambo, Bibogobogo, umujyi wa Uvira, umujyi wa Bukavu, tugereza Kalehe hakomeje kubera intambara karundura aho AFC M23 twigwaneho bakomeje kwigarurira ibice bitandukanye. Nyuma yaho ihuriro rya leta ya Kinshasa rikomeje kubagabaho ibitero bitandukanye, turaza kugera hano mu mujyi wa Goma tuze gutanga mpore mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bakomeje kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa se jenoside babibuka yo ku nshuro 32 yakorewe abatutsi mu Rwanda. Turaza n'ubundi gusoreza amakuru yacu Kinshasa turebere hamwe politike mbi ya Gisegeti ikomeje gushwanisha abatavuga rumwe ndetse n'abari ku butegetsi, abo bose bakaba bakomeje kugenda barengukanaho bitewe na politike mbi iri muri gihugu ca Kongo. Rero reka amakuru yacu tuze kuyahera muri Haut Plateau mu mujyi wa Minembwe n'inkengero zigize uyu mujyi wa Minembwe. Duhere ku makuru yacu y'umunsi w'ejo muri Minembwe. Babonye agahenge nubwo indege z'intambara zakomeje kurasa hano za Mikenke mu gitondo, ariko kandi nyuma yaho abaturage baje kubona agahenge buza kwira neza ari amahoro Minembwe n'inkengero zayo. Uyu munsi rero muri iki gitondo bongeye kujuka amahoro, barakinguye muri kuri. Reka dushime Imana yuko abaturage ba Minembwe bongeye kubona agahenge muri iri joro, kugeza ubu ngubu rero bakaba bajutse amahoro. Bityo rero tukaba dukomeje n'ubundi gushima kuko ibi bihe twaciye mu bihe bikomeye cyane, kuba rero tugenda tunyuzamo ibihe bimwe na bimwe biduhesha agahenge, biratunezeza kandi biradushimisha cyane, ndetse tunashima Imana yuko abaturage ba Minembwe MRDP twirwaneho iri mu gukora iyo bwakabaga, abaturage bakabona umunyu, bakabona agasabuni, nubwo babibona bigoye biruhije, ariko kandi biraboneka, kandi babibonera ku mututu, babibonera ku gitutu c'imbunda. Rero uburyo babibonamo pumbaze gusa ico nzi ko abaturage bari mu kubona agasabune nubwo kaba kagoye, bakabona umunyu nubwo biba bigoye, ariko kandi bakabibonera ku mututu, kuko n'ubundi afande yari yabivuze wenyine, avuga yuko ibintu zose hariya tuzabibona mu mahoro, n'ibinanga kuboneka mu mahoro tuzabiheshwa n'umututu wacu. Rero kubera ko mu mahoro byaranze, baranegosiye, barasabishije mu buryo bushoboka bufatika, ariko kandi bisa n'ivyanze kugeza ubu ngubu. Rero ko barakoresha agatuza, ko barakoresha ubuhanga n'ubunararibonye bakuye mu gisirikare, nibwo butuma rero babona ibyo bifuza, nubwo babibona bigoye ariko kandi bikaboneka. Rero uko niko muri Minembwe bameze abaturage. Rero bakomeje kugirira icizere gikomeye cyane ingabo zabo, bakomeje kugirira icizere MRDP. Cyakoze si no kubagirira icizere, ubundi bonyine nibo babigirira icizere. Abaturage bakomeje kwigirira icizere kuko MRDP nibo twirwaneho, nibo twavuga ngo MRDP ngo naba ngo abandi gusa, oya. Umuturage wese guhera kuri uriya mwana muto cyane leta ya Kinshasa ari mu kuzi karasa, kugeza kuri uriya musaza n'umukecuru ushaje cyane, nanone leta y'u Burundi n'iya Kinshasa n'iya Tanzania bari mu kuza bakica bafatikanyije n'interahamwe, bariya nabo ni MRDP, ni twirwaneho. N'ubundi uko niko bimeze, ntare y'amatungo nubwo bayica ari twirwaneho. Muzi ukuri ntabwo wasobanura uzoza uvuga ngo twirwaneho ngo naba MRDP ngo abaturage ngo naba, nta muturage nta musirikare hariya, kuko twese ikiduhiga ni kimwe, umwanzi utwica n'umwe, kandi ideology ni imwe, n'ikimenyimenyi n'ikimenyetso nuko abaturage bari mu kuva mu mazu FRDC n'abambari bayo bakayatwika. Nuko n'ubundi baba bazi yuko nta musirikare, nta musivile, icyo bashaka gusa barashaka umututsi, icyo bashaka umunyamurenge, niwe bashaka kwica, niwe bashaka kurya. Rero niyo mpamvu babikora kuriya tibatore. Iyo yaje kuba ari abasirikare baje wenda baje bakurikiye abandi basirikare bagenzi babo, haba hari itandukaniro habe no ku mirongo y'urugamba. Baba bafata ahantu
bakagerageza guhamagarira abaturage gusubira mu byabo, imihana yabo bashika mu muhana uwasize adakinze bakamukingira inzu kugira ngo naze asange inzu ye ibintu zose yasize ari umukwiro. Ariko bo ikintu birukakira cya mbere iyo babuze wa muturage birukakira gukuramo ibyasigaye muri ya nzu, ntibirangirira aho ngaho bagahita bafata ikibiriti bagakongeza. Ubu ngubu rero banakuyeho n'ikibiriti, ubu ngubu drone nizo zabaye ikibiriti cyo gutwika amazu y'abaturage. Ubu ngubu basigaye baza bagakuramo ibyo bashaka, barangiza kubona ko bivuyemo bagatanga sinyari ati turashoje akazi kacu, rero ahasigaye ni akanyu. Abo gata abandi ni mercenaires cyangwa se bajya barutuku, nabo bagatangiraga rero bakagenda barasa amazu, ndetse byaba ngombwa bakagenda bahiga. Iyo bagiye abaturage bakagenda babakurikiza drone kugira ngo babigize kure cyane, ndetse n'amatungo yabo agenda azi inyuma yabo bakagenda bayarasa umugenda. Uko niko iyo leta cyangwa se icyo gipopi cyitwa leta ni stati, tidutinya kubivuga yuko leta zose zica abaturage muri Haut Plateau ni stati, ntabwo ari leta. Ni ibintu zubakitse gusa bifite forme na formere gusa, bigiye gusa na leta, ariko kandi iriya si leta. Iyo zija kuba leta ntabwo ziba zica abaturage ngo zisenye imihana, ngo zinyaga amatungo, basahure bagere no mu mirima, batangire bibe imirima y'abaturage ikiri mu ishyamba cyangwa se ikiri mu mirima. Ibyo byose ntibo bikora iyo baje kuba ari leta. Impamvu batari leta ni nyinshi cyane, zirabigaragaza ku mirongo y'urugamba. Rero uko niko bimeze hano muri Minembwe. Abaturage babonye bakingura, gusa haracari kare umwanzi yogaruka cyangwa se ntagaruke, kuko nejo bundi yagize gutya, araza mu gitondo cya kare aragerageza, ariko kandi yaje guhura n'ikibatsi, yaje guhura n'umuriro witazima. Umuriro waje kwaka mu gitondo cya kare, yagiye kugeza saa moya byarangiye, ndetse nyuma yaho gusa hakomeje gusa n'ahabaye nka sharingi kagejeje ku ma saa 2, ariko nyuma yaho cyangwa se iyo sharingi yanakomeje ari ukanasonga barebe ko wenda amadubu niba ari aho hafi babasha kuyigeza kugira ngo bashakishe bamwe muri bo bari bamaze gusigara ku mirongo y'urugamba. Rero kugeza ubu ngubu inkengero z'umujyi wa Minembwe barakinguye, nabo baracyatekanye. Duhereye hano za Gahwera nuko barajutse muri iki gitondo, haracara agahenge, Irumba hari n'agahenge, za Kivumu nuko, hariya za Rugezi nuko. Uburasirazuba bwa Minembwe buruzuye umwanzi, hariya yaracukuye imisozi yose yahindutse indake, ko bagenda baduharibishiriza imisozi yabagaho amatungo. Ubu ngubu rero abantu bagiye kuzagira impungenge zo kohereza inka gusa ku musozi, kuko zishobora kugwa muri iriya myobo ugasanga ikibazo kirabaye, kuko bano bantu ni abagizi ba nabi, ni abaharibifu bo mu rwego rwo hejuru, n'ubundi bakomeje guharibisha. Hano za Mikenke niho bakomeza kugenda humvikana rimwe na rimwe imbunda ziremereye cyangwa se bombe z'amadrone zikomeza kuraswa hariya, aho ku munsi w'ejo bundi mu ijoro kariya gace ka Mikenke bakarashe bombe 28 za drone gusa zazirasa ngo zirarasa ibirindiro z'amadubu n'intare, barasa bombe 28 mu ijoro rimwe. Rero ibi zose ni bigaragaza yuko leta ya Kinshasa n'iy'u Burundi n'abafatanyabikorwa byabo nta kindi cyabazanye n'ukurimbura, n'ukwica, no gusenya, kugira ngo bombe 28 uko ziraraswa mu ijoro rimwe, kandi z'indege z'intambara. Usibye wenda muri biriya bihugu tuba twumva, sinzi ko none na Ukraine cyangwa se Iran nayo ihayiraswa ibibombe bingana gutyo umufuririzo, ariko kandi twebwe muri Minembwe biri mu kuza bikarengaho, bikaba ibombe 180 zirimo kuraswa umunsi umwe. Hariya muri Minembwe bigeze gukoresha bombe 180 zarashwe umunsi umwe gusa zikoreshejwe n'indege za Kinshasa. Rero ibyo byose nibikomeza kubera muri Minembwe bitandukanye kandi bikomakomeye. Kugeza ubu rero indondo ya Bijombo nayo iracari ko yumvikanamo imbunda, iracari ko yumvikanamo ibiturika. Abaturage basigaraye mu gace gato cyane, ibindi bice binini umwanzi amaze gusa n'ubyigarurira. Uko niko bimeze rero, uko dukomeze duhumuriza abaturage bakomeje guhura n'ibibazo bitandukanye. Hariya umwanzi yarazamutse, azamuka ari nyamwinshi cyane, azamuka ari ingegera.
rero ni ukuvuga ngo umwanzi iyo amaze kuba mwinshi hariya muri biriya bice rero biba ngombwa ko abaturage bagenda basa n'abahunga imihana yabo. Kugeza ubu ngubu rero umwanzi akaba afashe awukipse ibice bitari bikeya hariya ku Ndondo. Ayo niyo makuru y'ukuri ari hano ku Ndondo. Kugeza ubu ngubu rero Indondo nuko niko ikimeze, niko byifashe. Imbunda ziraturika buri munsi, imbunda ziraturika buri kanya. Abaturage barakomeza kwigirayo bava mu mihana yabo kubera impamvu zo kwirinda leta ya Kinshasa n'iy'u Burundi mu buryo bakomeza kurasa buhumyi. Na FDLR P5 hariya ni nyinshi cyane, ariko kandi reka tubizeze yuko mu gihe kigufi gishoboka bariya abantu bose tubona hariya ntituzongera kubabona, ntituzongera kubaca igera. Guhunga kwabo kuzaba kubi cyane, kuzaba kubi, kuzabakoraho, kuko mu ihunga ryabo bazatakaza ubuzima bwabo bw'abantu benshi cyane muri iriya misozi, kuko hariya bacari ko bababembereza, ariko ibemberezwa nirirangira hariya bariya abantu bazahasiga ubuzima ari benshi cyane. Rero kugeza ubu ngubu uko niko bimeze hano Indondo. Indondo ikomeje kumvikana nk'imbunda umunsi ku munsi, ariko kandi MRDP iri hafi y'abaturage n'ibyabo kugira ngo bakomeze kubarindira umutekano wabo, nubwo abaturage bava mu mazu yabo bagenda bava mu byabo, ariko kandi icy'ingenzi ni ubuzima, kuba ubuzima bwabo n'amatungo yabo bakirinzwe. Ibyo nizo gushimirwa n'Imana yonyine, hamwe n'amadubu bakomeje kugenda bafatikanya mu kurinda aba baturage. Rero Indondo nayo nuko hajutse hari nk'agahenge, ariko kandi mu by'ukuri isaha iyo ari yo yose bishobora guhinduka. Tukagaruka muri studio kubabwira uko byifashe, kuko hariya ntabwo bimeze neza, kuko umwanzi ni mwinshi kandi gahunda yari yarazanye muri Minembwe irasa n'iyamunaniye. Rero ubu ngubu umuvuno cyangwa se ingabo nyinshi niyo mpamvu zinutse hariya, kandi zirimo amabandi, abaterorisme ba FDLR, abateroriste ba FDLR bakora terorisme hariya ku Ndondo barakomeje, kandi barabyigiye, babigize umwuga. Ariko kandi hariya muri bariya ba FDLR cyangwa se P5 harimo abatipe cyangwa se abasore bavuye mu mijyi ya kure itandukanye, za Malawi, Afurika y'Epfo, za Colombie, za hehe, biriya bihugu zose, za Tanzania. Abo bose bagiye bakorerwa sensibilisation, baje guhugurirwa hano mu gihugu kibanyi cy'u Burundi. Ubu ngubu rero bari hano muri Haut Plateau, bakomeje gutondwa n'imbeho hariya, ndetse n'imbeho y'amasasu, ko baragenda baraswa n'imvura, ko barakubitwa n'imvura yo hasi ku butaka, bagasanga kutwa n'imvura y'amadubu n'intare. Rero ibyo byose mu by'ukuri byabacanze cyane. Bamwe muri bo batangiye guhunga. Abo dufite amakuru ko hari abatangiye kugera mu mujyi wa Uvira bahunga, bitewe yuko hariya babona bitaboroheye. Rurambo barajutse, barakinguye muri iki gitondo. Umutekano w'abaturage uracifashe neza, kuko amadubu n'intare nibo bakomeje kurindira abaturage bose umutekano, batavangura, ndetse barinda n'amatungo yabo n'imirima yabo, uko nibigaragaza yuko amadubu n'intare bari ku mwuga, bakora ikinyamwuga, aho barindira abaturage bose batavangura umutekano. Twerekeza hano muri Bibogobogo. Kugeza ubu ngubu rero umutekano w'abaturage uracameze neza. Mu by'ukuri twavuga yuko Imana y'umurenge ariyo ikomeje kurindira aba baturage umutekano ndetse n'ibyabo, nyuma yaho bagize igihe kirekire baraswaho n'ihuriro rya leta ya Kinshasa. Ariko kugeza ubu ngubu twavuga yuko ubwinshi bw'izi ngabo ziherereye muri Bibogobogo ntaco bumariye aba baturage, usibye wenda kugenda basangira utw'abaturage, utwo bihingiye, kugira ngo izi ngabo zigenda zisabiriza ingabo z'u Burundi zidafite ico zirya hariya muri za Bibogobogo. Ariko kandi reka dushime Imana yuko kugeza ubu ngubu Imana yo mu ijuru ikomeje kurinda bano baturage ba Bibogobogo. Kugeza ubu ngubu bakaba bakiri umukwiro. Hano za Fizi na Baraka kugeza ubu ngubu rero umwuka si mwiza hagati y'amabandi ya Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kinshasa. Ntabwo bacana uwaka, ntabwo bumvikana. Hariho byinshi batagenda bahurizaho, bigenda bituma umwuka utaba mwiza muri turiya duce duherereye hariya za Bibogobogo. Ariko kandi reka tuvuge yuko kugeza ubu ngubu rero nubwo umwanzi ari hariya ari mwinshi, no gusubirana kwabo kugenda kwiyongera,
umunsi ku munsi, ariko kandi kugeza ubu ngubu twavuga yuko kariya gace nta mbunda zaraye zumvikanye muri iri joro, ariko kandi ku bijyanye n'umutekano w'abaturage tuhagaze neza na gato. Rero uko niko bimeze hano muri Bibogobo, hano muri Fizi na Baraka, twerekeza mu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu rero mu mujyi wa Uvira mu by'ukuri abaturage ntabwo bameze neza bitewe n'ibihe bibi barimo. Ejo bundi Bitakwira agira gutya araza asura kano gace ka Uvira, ni nyuma yaho Guverineri Purusi Jean Jacques, uyu mugabo yaramaze gutanga amasaha 24 ku ngabo zabo ari amabandi ya Wazalendo kugira ngo zibashe kuva muri umujyi wa Uvira, kubera ko bafite bose wabo kandi ari nkawe perezida wabo. Bitakwira yahise yihuta vuba na bwangu cyane aza gukemura ivyo bibazo. Ni nyuma yaho yamaze kugera hano atangira kububaka, yubaka Wazalendo cyangwa se Maimai, atangira kubaka Maimai bundi busha. Kugeza ubu ngubu rero umujyi wa Uvira, reka tubivuge uko byanditse, ni ukuvuga ngo Uvira, 3 structures de groupe Wazalendo viennent d'être mises en place en fait de renforcer leur organisation et faire face aux rebelles du M23 dans la région. Uko niko ibo bahaye umutwe w'iri jambo ryabo, aho bavuze yuko mu mujyi wa Uvira ngo bagiye gucrea structures zitatu zizaba zigizwe na Wazalendo cyangwa se na Maimai. Izo groupe rero ngo zoba zigamije ngo kurwanya n'ubundi ihuriro rya AFC M23 twigwaneho. Ngo iyo decision rero ngo yasohotse ngo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2026, aho bavuze yuko Uvira niyo structure ya mbere izaba iyobowe na General William Amuri Yakutumba. Uyu nguyu ni autoproclamé Maimai uharwa, wibye amatungo y'abanyamurenge akica abaturage benshi muri Minembwe. Uwo nguwo rero ngo niwe wahawe ingororano akaza kugororerwa, rero ngo niwe uzaba ufashe umujyi wa Uvira. Mbese mu rwego rwa Maimai azakorana n'ingabo za leta ya Kinshasa n'i Burundi, ariko kandi mu rwego rwa Maimai ngo niwe uzaba urinze uyu mujyi wa Uvira. Uzaba uhungirije rero ngo ni deuxième par le général Delphin Kalembe Ngoma Nzito. Uyu nawe akaba azaba ayoboye muri kariya gace ka Uvira. Uyu Ngoma Nzito nawe akaba ari mu bwoko bw'abafurero. Uyu nawe akaba ari we wagogoje kiriya gice cyose cy'ururenge, niwo twitse ari amazu menshi yo mu misozi miremire y'Umurenge muri Haut Plateau. Rero uyu Ngoma Nzito rero akaba yagororewe kubera ko yibye ibihumbi amagana y'abanyamurenge y'inka, agatwika amazu amagana, imihana, imirongo igasha, ibitaro, amakanisa, izo zose rero ngo kubera ko yabikoze, uyu nguyu yaje guhabwa umwanya wa kabiri mu rwego rwa Maimai. Uyu wa mbere William Yakutumba akaba avuka mu bwoko bw'Ababembe. Nanone uyu nguyu wa gatatu nawe akazaba yitwa Alexis Mwamba Dunia. Uyu Dunia rero niwe ntamenye ubwoko bwe, ariko Dunia ashobora kuba ari Umubembe. Izina ry'aba Dunia nibo bazashaka kwitwa isi, kubera ko yita ko ari bo bene isi, ngo nibo benyiri isi. Rero bishoboke ko uyu Dunia nawe ashobora kuba ari mu bwoko bw'Ababembe, turaza kubaza neza amakuru. Ariko kandi niwe ngo uzaba ari nimero ya gatatu. Aho bakomeje bavuga ngo les combattants Wazalendo sont ainsi appelés à s'intégrer dans une des structures pour une meilleure coordination des opérations. Umuntu kugira ngo barahamagarira n'abandi bose bari hirya no hino baba Wazalendo, mbese batabarizwa kwa Yakutumba, batabarizwa kwa Ngoma Nzito, batabarizwa kwa Dunia, ngo abo bose rero ngo baze biyunge ngo kugira ngo bakore ikintu ciza cyo kurwanya AFC M23 twirwaneho, ngo muri meilleure coordination, mbese bazishire ngo hamwe mu buyobozi bwiza bwabo kugira ngo bazobone ko barwanya ubutegetsi. Cette réunion stratégique a été présidée par l'honorable Justin Bitakwira en présence du commandement militaire FARDC de la région. Ni ukuvuga ngo babikoreye mu maso ya komanda rejo. Uyu komanda rejo niwe wari watanze amasaha 24 yuko nta mabandi ya Wazalendo agomba kuba ari mu mujyi guhera Makobora kugeza Ifizi, ndetse Purusi Jean Jacques nawe avuga yuko atari aho honyine kugera mu mujyi wa Uvira, aya mabandi yose agomba kuzaba yavuye muri uyu mujyi. Mwibuke ko uyu ari komanda rejo waje kuvuguruzwa n'uwitwa Justin Bitakwira. Uyu Justin Bitakwira afite ubudahangarwa muri Maimai kubera ko niwe créateur wabo.
niwe fondatere wabo, niwe iki cyama niciwe nico mu maboko yiwe. Niyo mpamvu rero aza akikorera ibyo yishakiye kugeza uyu munsi. Rero hano mu mujyi w'Uvira uko niko bimeze, ntabwo umwuka ari mwiza. Urumva bitakwira nimbaza agapanga ano mabandi ya wazalendo mu maso ya FRDC, mu gihe FRDC yo idashaka ko wazalendo baba hano mu mujyi, akaza akabikora. Zanga byakunda aba basirikare nimba ari abantu bafite decision, cyangwa se uyu purusi nimba ari abantu ba decision, bagomba guhita bavuguruza vuba na bwangu ivyo uyu Justin Bitakwira yasize yubatse, kugira ngo bamwereke ko ari umusivile, ahubwo bo ari abasirikare, n'undi ari umuyobozi wa gisivile hano mu mujyi wa Uvira. Rero reka tubihanga amaso turebe uwo mwuka mubi ukomeje kugenda uzamuka. Iyo ni tension iri hagati yabo mabandi ya wazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC, aho bamwe baza bakikorera ibyabo, abandi bakaza bagakora ibyabo. Kalehe ku munsi w'ejo hiriwe imirwano ikomeye cyane muri Kalehe, ariko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo MRDP twirwaneho M23 bakoze akazi keza, aho bafashe tumwe mu duce tw'ingenzi cyane tubasha kubafasha mu kwirinda ndetse no kurinda abaturage hariya mu mujyi wa Kalehe. Kugeza ubu ngubu rero uko niko zifashe ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rikomeje kwitwara neza, mu gihe bakomeje gushotorwa n'amabandi ya wazalendo cyangwa se na FDLR ni kufatanya n'ingabo z'u Burundi n'iza Congo Kinshasa. Rero umujyi wa Bukavu kugeza ubu ngubu umutekano w'abaturage uracifashe neza. Umujyi wa Bukavu wa Goma haracatuje, haratekanye. Ku munsi w'ejo bakaba barashizeho ubuyobozi, coordinateur de cabinet akaba yaraje gushirwaho n'ubundi n'ubuyobozi bwa AFC, aho iryo tangazo ryaje gusinwa na Bertrand Bisimwa wungirije ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, ndetse akaba n'umuyobozi w'ikirenga w'ihuriro rya M23. Rero uyu mugabo wahawe izi nshingano akaba yitwa Monsieur Ntumba Vicky. Uyu Ntumba Vicky rero niwe waje guhabwa izi nshingano zo kuyobora cyangwa se iyi kabine ya Alliance Fleuve Congo. Tunabibutsa yuko MRDP cyangwa se Alliance Fleuve Congo ifite kwerekeza hano mu Busuwisi ku itariki 13 bagomba kuba bageze mu Busuwisi, aho bagiye kuganira na leta ya Kinshasa. Reka tuzitege turebe ibyadoha aho byafiriye, tuze kureba rero n'ibya Suisse naho aho biza kuganisha. Rero niba bazakomereza aho ibyidoha byasigiriye cyangwa niba bazahera hasi, rero izo zose no kubihanga amaso tukareba ibizakurikira. Igihugu kibanyi cy'u Rwanda ubu ngubu mu kwezi kwa kane rero bari mu bihe byo kwibuka jenoside, cyangwa se bari mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi. Rero tukaba dukomeje gutanga mpore cyane, mwihangane banyarwanda, mwihangane baturanyi bacu beza dukunze cyane, dukunda kandi mwatubereye intangarugero. Rero turabikesha mwebwe byinshi twagezeho. Ubu ngubu dufite abasirikare bakomeye, dufite abanyapolitike bakomeye muri leta ya Kinshasa, dufite n'abandi bagiye bakora mu zindi nzego zitandukanye, dufite abantu bacu bakize, dufite abantu bacu bigejeje kuri byinshi bikomeye, dufite abantu bacu bize. Ibyo zose tubikesha mwebwe, tubikesha igihugu cyacu kibanyi cyangwa se igihugu kibanyi cyiza cy'u Rwanda. Uwo kagize umuturanyi mwiza yakagize u Rwanda mu by'ukuri, kuko ntako mutagize kugira ngo mubashe kudufasha, ntako mutagize ngo mudufashe, kuko abana bacu, abasore bacu barize, bamwe bize kuri za buruse, abandi bize ku bigo bihenze. Ubu ngubu nibo bantu dufite bakomeye dushize imbere kubera ko babaye training namwe igihugu cy'u Rwanda. Rero dufite abasirikare bakomeye, nubwo bamwe muri bo batangiye guhemukira ubwoko bavukamo, ariko kandi mu by'ukuri aho bari bageze ni ishema ryanyu, kuko nabo ubwabo nubwo bigiza nkana ariko kandi barabizi aho bageze ni ukubera mwebwe. Rero tukaba dukomeje gutanga mpore ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda, igihugu dukunda cyane turi benshi, cyangwa se igihugu dukunda twebwe nk'abakongomani, nk'abatutsi b'abanyekongo, aho perezida w'igihugu yavuze mu magambo menshi atandukanye. Rero muri ayo magambo reka tuvuge mu ijambo rimwe gusa, aho yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda kidateze gupfa kabiri. Igihugu cy'u Rwanda cyarapfuye mu gihe cya Habyarimana, rero ntabwo kizongera gupfa ukundi.
ubuyobozi bugihari, abanyarwanda bagihari, rero iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo kizongera gupfa. Abazi gusesengurira ijambo borihera mu gitondo bakarigeza ku manywa cyangwa se bakarigeza saa sita, baba barisesengura. Ni ijambo rinini ryagutse rigari cyane. Reka n'ubundi dukomeze dushimire ubuyobozi bw'u Rwanda bwagerageje guhuza abanyarwanda bose, ubu ngubu bakaba bose ari abanyarwanda bumva ko ari bene Rwanda gusa, nta kindi kintu kiri inyuma yaho, cyangwa se nta kindi kintu cya politiki gishobora gucamo abaturage cyangwa se abanyarwanda. Kugeza ubu ngubu umunyarwanda wese n'indi umunyarwanda wose ni umuntu umwe, ndetse n'abari barafashwe bugwate 7,000 baherutse gutahukanwa bavanwa mu bice FDLR yari igenzura, bagiye bamburwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Rero 7,000 z'abanyarwanda bimaze gutahuka byerekeza mu gihugu cyabo, bari barafashwe bugwate na FDLR. Kugeza ubu ngubu rero ni bigaragaza yuko umutekano uhagaze neza. Kinshasa, mbombori hagati ya Kinshasa, ubuyobozi ndetse n'abatavuga rumwe. Nyuma yaho abatavuga rumwe mu by'ukuri bagiye banenga byinshi mu bikorwa na leta ya Kinshasa, ariko batakanwa hasi, bikaba bibaye imvururu hagati ya Kinshasa n'abatavuga rumwe. Kugeza ubu ngubu rero ab'ishaka rya PPRD n'ishaka rya Moise Katumbi, abo bose bakomeje kugenda boswaho igitukutu na leta ya Kinshasa, kuko ntibumva cyane, kuko bagenda bayibangamira muri bimwe bashaka kugenda bakora. Nk'ubu ngubu leta ya Kinshasa yasohoye miliyoni 40 zo guheza abakinnyi, ngo kubera ko babaye karifiye mu gikombe cy'isi, mu gihe abazoba abambere bazotwara igikombe bazotwara miliyoni 28. None Kinshasa yo ifashe miliyoni 40 izihaye abakinnyi. Rero ico ni gitangaza cyane, n'abasesenguzi mugomba kucumva, cyangwa se n'abandi bose mugomba kucumva yuko politike iri Kinshasa, iriya ngoma mbi igomba kuvaho kugira ngo abaturage babone amahoro bose muri rusange. Rero ayo niyo makuru twari tubafitiye muri iki gitondo. Mukomeze mube hafi na televiziyo zanyu Ikirura TV1 kugira ngo kibagezeho amakuru y'akarere uko bukeye nuko bwije. Rero wewe utaraba umunyamuryango wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu uziyabonera ku gihe. Rero mu minembwe ndetse no ku ndondo kugeza ubu ngubu hari akiragahenge, ariko kandi hagize igihinduka Ikirura TV1 turi maso kugira ngo tubagezeho ido nido y'amakuru avugwa mu misozi miremire y'Umurenge n'ahandi hatandukanye mu bice bitandukanye bya Kinshasa cyangwa se bya Kongo.